ngasi thokiba ko hearing di matang da ko oza rohen na marik sumo kham kambigan yani oza kambigan henry oza henry kambigan madam मैम को मफम से तेंदीरे बा कोई ऐसे बच्चा सिंह यम नुंगाई जे ngasi su nahan mukti he na ngasi he na tendi aduga कोई मणिपुर देगी su कोई ओजावरी बा हल्ला मन कोई लीगल की फील्ड की अन मैम लापी दुरा ngasi मैम थोना हक पी खुदा अदु ngasi सुप्रीम कोर्ट नाहमु निपान द थोखिबा केस तुगी मखा ता ngasi हियरिंग लाइरे तौखरे तौबदुदा नाहन पुना केस अहुम थोकपनी ngasi na case taruk sidai akogi global meeting foundation na meite gi site gi oiba PIL ma thare prayer me ama hai adugi mathakta akogi manipur high court bar association amasung all manipur bar association punduna moisu PIL ma thare moisu relief me ama mani relief me amar sidai da akoin haija basi maru oiba kharadang akogi tauri ba thogdok sing se yam mayek sing na yam le khangnar ba ngak tane ba investigation masam tok loi thok dong ngak tane ba aduna akoisu loi ba akoi site gi common we prayer di akoi court na monitor tauba special investigation team natraga judicial commission ma siamaga masi gi conspiracy si myam mangda unmask tong na ba haibadi puthorak na ba se ni ba ada hauji kuti akoina ni haibri supreme court na consider tawgini ngasi supreme court ta tawgibis da han boina aina hajaning badi Manipur High Court na pass tawgiba judgment and order do maduda challenge tarokpa SLP yauri masi ngasi supreme court na tara roy loire na subsangre haibadi maram karigino haibada supreme court la tringai da high court moina red appeal file torga challenge tawlere me si court si moina supreme court ta haidokte supreme court ta file tawriba SLP gi petitioner ma masamak na tarik tareta Supreme Court ta email thaduna si case si ai pursue tawjararoi ai si case withdraw tawjarage na man thabalere same si mana magi oiriba ukil sde su tharami haibiu court ta adu case si withdraw to biuna adugi court so haidoktana lerame hojik mamang da loina mak thole Supreme Court ta clear cut on thamare marak stage da akoi gi state government na ngasi status report ma file tawi status report ta tangkang ani thong na file tawi haibadi amana koi manipur de situation ji kamain leire state central forces na kamain action local le relief camp medical evacuation rescue to ko pameng na tang marik so na thamme kharadi tang ingthare haiba ma thamme loina na ngasa gi high court